خوشکو برایên hêja li seranserê welat û li diaspora dema xweş be. Hêvî dikim rewşa we baş be. Mijara vê axaftinê vê vîdyoyê daxuyaniya serokê PKK Abdullah Öcalan e ku li gorî me bi şêweyekî fermî û dawî Birêz Öcalan teslîmbûna xwe ji dewleta Tirk re eşkere kir û belge kir. Çima ez vê mesela hanê ez dibêjim ji ber ku naveroka daxuyaniyê ku gerek vîdyo bana û di xelekên derbasbûyî de min behs kir, min pirs kir yani di sêçema derbasbûyî min pirs kir çima PKK vîdyoyê Apo eşkere nake tevlî ku vîdyo gihaştine. Yani gihaştine rêveberiya PKKya Ewropa, gihaştiye Qendîlê, gihaştiye Xesedê û 5 vîdyoyên Apo hatibûn qeydkirin bi haydariya mîtê, bi haydariya dewletê û bi haydariya mîtê û dewletê gihaş destê PKK. PKK çima vê mesela hanê eşkere nekir, van vîdyoyê hanê ji raya giştî ji gelê Kurd re eşkere nekir. Li gorî me teksta daxuyaniyê, metna daxuyaniyê bi zimanê Tirkî û bi zimanê Kurdî û bi zimanê Erebî ku wergera wê niha li ber min e, bi Kurdî jî xwendim, bi Erebî jî niha li ber min e. Ev metna hanê PKK lê vegeriyaye. Yani mebesta min jî got tiştê Apo di vîdyo digotiye ji metna daxuyaniyê pîstir e. Pîstir û PKK mecbûr ma wilo bi vî şêwazê hanê derxîne, preskonferansekî çêbike û Dem Partî û Çaqilmaz Partî derkeve û fotomontaj Apo derkeve wilo zeq li Kemirê binere û rahiştî qaşo pelê, pela daxuyaniyê û ew jî li derdora wî ne wilo rûniştîne wilo şêweyekî sextekarî vê fotoya hanê, vê fotomontaja hanê û vê preskonferansa hanê ji bo raya giştî bide nîşandan. Qaşo yani li gorî tiştê tê gotin dewlet nexwestiye ev vîdyo derkeve, ev derew e. Dewleta a ku qebûl kiriye vîdyo were qeydkirin, dewleta a ku hiştiye ev vîdyo derkeve û di rêya hinek kesa de û bige ji destê PKK ji bo çi yani naxwaze ki Apo di vîdyo de derkeve. Na, ti eleqeya dewletê vê mesela hanê tune û tiştekî fermî ji dewletê derneketî ji wezaretên dewletê, wezareta edaletê ku dibêje em qebûl nakin ev vîdyo derkeve. Vîdyo hatiye qeydkirin yani ne live ne zindî. Ne wê li Apo derkeve ser TikTokê û ser Facebookê wê livekî çêbik û vê daxuyaniya hanê na çîwilkine vîdyo qeydkirî yani. PKK çima nexwest ev vîdyo ji gelê Kurd re eşkere be ji aliyê yani kutleya PKK, hevalê PKK, kadrê PKK ji ber ku berpirsên PKK ev heyî heftak deh roj ev vîdyo di nav destê wan de yê. Doh preskonferansa xwe li darxistin û raya giştî bi vê mesela hanê vê preskonferansê mijûl bû û daxuyaniya dîrokî û rêber Apo û van derew merewê hanê. Biborin Apo di vê daxuyaniya hanê de du tiştên sereke yani çekberdan û fesexkirina PKK. Di 2025 de li gorî metna daxuyaniyê ev her du tişt daxuyaniya Apo xwe dispêre ser van her du stûna. Ana tiştên têwrîkê tê de zêniha behs bikim yani. Ev tiştê wilo xirtopirto û çir û virê Apo ev meselak dine biz. Di tiştên di stûnên sereke ê vê daxuyaniya hanê. Yek, fesexkirina PKK, di do çekberdan û çekberdan berî fesexkirinê. Çekdayîn berî fesexkirinê yani.
يعني آپو نتنی دخوازه کو PKK چک دینش بو مسئله چاره سری نه دخوازه تشتک ناوی بی PKK نمینه حتی جو آپو هات وی مسئله کر PKK کر آپو چی او تیگه ها که مظلوم دوغان کمال پیر خیری درمش لدجی وی بون ده زندانا آمده ده لهمبری دوزگر لهمبری محکمه لهمبری دولتا ترک کو ام پارتیا کارکری کردستان ام نه آپوچینه تیگه ها آپوچی تیگه ها کی چتای گندیه وگرن ل چاوا مظلوم دوغان خیری درمش کمال پیر تعریف دکه تیگه ها آپوچی تفگرا آپوچی لهمبری دوزگر دولتا ترک لهمبری دستحلاداری دولتا ترک حکومتا دولتا ترک کنو نریوی دوزگر محکمی بو آپو تفگرا پککی کر تفگرا آپوچی کر تفگرا خواه کر تفگرا چتیا کر تفگرا کی گندی تیگه ہے کی گندی کو سرکرده یا پککی ده هندری زندانه ده لهمبری وی تیگه ها آنی بو هنبری وی آنلائی شاهانی بو لیجانها آپو نرازیه یعنی دخوازه یک جاری تشتک ناوی وی پککی نمینه نه اشی دخوازم پککی نمینه بس از دخوازم شکلی کز دخوازم پککی نمینه نجبو که دولتا ترک رازی بکم از دخوازم پککی نمینه جبر که ضرر و زیانه کی دیروکی گیهان گلی کرد نر گوری جبو وکی آپو کو دخوازه دولتا ترک رازی بکه PKK tiştekî navê PKK li holê nemîne ev cudayî heye divê merevê mesela hanê baş ji nav hev derxînî yanî apo dixwaze yanî PKK fesix bibe ji bo ku ji dewleta Tirk re bêje binerin we ji min xwest û min pêk anî beşeka ja win tiştê ku ez dixwazim pêk bînim tiştê apo jî çi ye wilo pêkevê qaşo yanî hepsa malê û kala bê çend salî mayî wê çi bike apo يعني سالي وي اي ماي بالراستي يعني بسكاندال وقبحة وسختكارية مزن دخوازة بداوي بينا عبد الله وجلال از بزمان كردي وزلال واز بوجدان كير حد از داخل ماري ابو دمال شامي بو وكي قشمرة خبر دا دجون دقوت و هواري خو بيس دكير و جميل بايك بيس دكير و كادروين ريخستني و سركردايا ريخستني پیس دکر او ویا بکشن چتین گنگر بکشن خاینه گریدای میتیه انوار عطا ایکو زندانه دمابو و جمرینه فلتی و جمرین işkence فلتی نهات کشتن ده زندانه آمده جیانا خوش دست ندا ابو قرار ابو ل دانمارک هات کشتن ده 84 لسوید هات کشتن لأوبسالا انوار عطا کادروین PKK دامزرینری روزنامه برخودان آب زمان کردی یکمین کسی که دخواست زمان کردی نوا مدیا PKK ده پیش بکده رحمتی انور عطا بو که اوجی جباطمانی بو ده 84 ده هات تصفیه کرن به امر و تعلیمات آبو پیش دیوه ده سال نوتی ده دیسا شورشگره کی کرد دامزرینری PKK قورتê hêja Hemed Cahit Çener dema ku xwest PKK bibe sazî di kongreya çara de apotêkê bibin kontrola rêxistinê wê çaxê dîsa apo bi ferman bi emr û teelîmat û bi piştgiriya rejîma Sûrî Hemed Cahit Çener hat tasfiyekirin hat kuştin li qamişloka Evînê li qamişloka Rengîn خوینا حمد جاهد شنر لسر آخا قامشلو هات رجاندن اوی چاغی وان کسین هان وان قهرمانی هان وان تیکوشری هان وان لهنگی هان لهمبری دیکتاتوری و هگمونیا آپو سکنین لی آپو حزب پارتی ریخستن کر آلاف کر چک لهمبری کسین کو رخنه لوید کرو ده داویه داخویانی جیده دبیجه یعنی چه دبیجه آپو سلاوی خود دشینه
سلاوی خوش بو همو کسیم کو باوریا وان به جیانا پیک به جیان یعنی هفر جیان باوریا وان هی و ایکو برسیفکی ایرینی بده بانگام سلاو ده جوان ردشینه ایما ایکو بانگاوی رخنه بکن یعنی کو برسیفکی ایرینی ندن بانگاوی آپو سلاو جوان ناشینه جمر نلازمه سلاوی آپو و جمر نلازمه جمر وکی کس یعنی جمر نلازمه بانگا آپو باشم وگرن هر دوستونین سرکه ای بانگا عبدالله اوجلان کو فسخ کرنا پکیک ev ne bangekî nû ye apod sala 10,000 de dîsa ji PKK xwest ku xwe fesex bike û PKK xwe fesex kir û di kongrê diya kongra heşta bû ya aniha bû edim qeya heşta bû xwe fesex kir û xwe kir kongreya Netewîya Demokratîk a Kurdistanê Kadak tê bîra we wê çaxê dîrekt PKK bersiva serokatiyê bersiva Apo da û li gorî Apo çû û xwe fesex kir û grûvê aştiyê şandin û İsa hat kuştin û Kazım Hamil Yıldırım yani wekî xayîn hat elan kirin piştî wî vegerandin û evê di nava PKK de vê meselehanê baş dizanin demekî daxwaz û banga Apo a fesexkirina PKK kevne berî vê carê jî Apo carekî di salê 10,000 PKK bi qerarekî fesex kir dixwazin niha di 10,050 dîsa bi qerarekî bi daxuyaniyekî bi bangekî dîsa PKK fesex bike lê li gorî me û li gorî şopandina rewşa PKKya niha û Cemîl Bayîkê niha û Murad Karaîlanê niha neyê sala 10,000 ez dizanim yani mekânîzma rêveberiya PKK çawa bû û Apo dîktatoriya Apo desthilatdariya Apo a dîktator li ser PKK bi çi şêwazî pêk hat ku yek ji baskê wê sereke Cemîl Bayîk bû Murad Karaîlan jî di nav de lê baskê sereke ji bo dîktatoriya Apo li ser PKK pêk bê û tekez bibe û terxan bibe û were çesibandin Duran Kalkan û Cemîl Bayîk ev her du baskê Apo bûn niha vana çi dibêjin dibe rêxistin bûye sazî yani em sazîn em rêxisinin em partîn û nizam çû û mesele bi vîdyoa û daxuyaniya naqede banga didwa yan jî stûna didwa ji vê bangê çekberdan dîsa Apo ne cara ewil cara didwayî li 2013 de bang kir di Newrozê de dema şerê çekdarî nema û ê ku bersiva vê bangê nede wê li dervayê dîrokê be û bi vî mintiqê hanê axirî û daxwaz ji rêxistinê kir ku çekê xwe deynin yan jî çekê xwe daneynin şerê çekdarî bi dawî bînin çek bêdeng bin wê çaxê wê di wê asta hanê de bû niha Apo vê cesaretê di dixwe û biçek tiştê têwrî kûlo xwaro maro tiştê Apo dibêje ku yani pir hêsan me re kar bersivayî bide ez ê bersivayî bidim ez ê biçekî wilo qewet û moralê bidim Cemîl Bayîk û êdin ji bo ku bersiva Apo jî bidim kutleya PKK a ku ji Apo nerazî ye û newêrî bêje rûyê wan tu neyê bêje fedî dikin li ber xwe dikevin yani ez sedî sed dizanim ku Remzî Kartal û Zibêr û Adem Uzun û ev kutleya PKK hemû ji daxuyaniya Apo nerazî ne lê Apo wilo wan rûyê wan rûreş kirî û zimanê wan felc kiriye nikarin ji Apo re bêjin na ev mesele şaş e ez ji dêvla wan ez dibêjim na Apo ne tenê şaş e Apo teslîm bûye û ne ji niha de teslîm bîye ji mêj de teslîm bûye demek stûna didwa jî a çekberdanê di 2013 Apo di 2025 dubare kir ev her du tişt nenûne li ser Apo ne da banga dîrokî û nizam
شو ديروكي تيتهي اما هنا يقولوا مديا بكيكي المسألة ديروكيا چه حالة چه ديروكي وميروكيا چكي دينوكي بانگه كي دينوكي نه ديروكي بانگا آپو لگوری می براستی دوی روشانه هاده يعني نري بري گلی کرده قشمري گلی کرده دما ت بي دولتا ترك گاو بر به يعني بيكو گارانتي بدن بيكو گاو بر به آشتیه باویجن بيكو ريفورما چه بك تجري خصنا خو بيجو چکاجي دين باشر چکا داني آف چک داني تجوان بخواز خو فسخ جي بكن رابن خو فسخ جي بكن تجوان بخواز خوش چياجي باویجن رابن خوش چياجي باویجن تجوان بخواز نزانم في شكا برا سري خو بدن رابن ولو بكن بفي منطقة كولتية يك دحمبيزا دولتها ترك ليه ودبن نانم آوا وي جكيسة دولتها تركه جكيسة ميتيه يكي ولو راب فان داخوازن بفيرنجي داخوازن هبوني داخوازن استراتيجي جري خصنا وخبخوازن يا قشمره فرحت افيا نري بري افيا قشمري قلي كرده بريشي قشمر مو من زاني لها اشكره هيدي ابوخ يعني سالن وي ماي دخوازن ولو بفي قشمري امزن بداوي خلق دخوازن ولو بتشتن براستي ديروكي خدمتين ديروكي رجب طيب اردوغان دخوازه بخدمتين ديروكي خدناوا قلي ترك دو خدناوا ديروكا قلي ترك دو بد ناس کرن آبو دخوازه بقشمريه كي ديروكي ولو داوي لجيانا خو بينا ايمه از دويرم از بيجم فردا چتين نويره نواف خليل نويره صالح مسلم نويره مظلوم عبدي نويره بيجن اف نا ريبري قالي كرده اف قشمري قالي كرده او قوتنا بلند آپو سروک آپو مزن آپو آپیما شیرین آپو قهرمانت ریبری گلی مد بی وری گوهرتن گرک بیجن نظم آپو بچوک آپو سخت آپو آپیما نویرک آپو سخت کارتو قشمری گلی ما دبی ببی شوازی هان افستران وری گوهرتن جبوکو براستی برسوار روش آدرونی سیاسی آپو بده دیار کرن بده برسر جوی روشاهانه بوی رنگی بوی شوازی از روشا آپو دنرخینه متزانی و آپو بیجه لسر برپرسیاریا من دیروکی چکا دین خوفسح بکن و از سر برپرسیاریا من دیروکی بشاز دی وی مهید مها فبراير مقوت لسر كانالا خويا يوتيوب لسر كانالا خاني تي في مفي مسألة هاني احتمالا هاني مقوت وي ابو بيجي وما بچكي ريجي لشو بكاكير قوت وقرق بكاكا بچشي وازي برسوا ابو بده اگر ابو دسته وقال سنگا خوبخه وبيجي لسر بأبر برسياريا منادي روكي چكا داينو خوفسخ بكن ونظام چه مفيجي جو بكاكير قوت تنبؤ كرمت زاني وي ابو بنش مشتهام بيجه زبركو ما ابزلام فهم كريه يعني چواد فكره متزاني فرمو تماشا بكن بشر مديسا بگر شكي خدين بي قانون بي تشتك بي درفت بي دليف بي فرص بي روشكي ولو كوتا آماده بك دولتا ترك تشتكي ولو آماده بك چا بيد بيز از نابيجم مراد کرایلند بیشه از نخوازم از وی دخواز آنه جوان شربان هان را نکم دوی آپو وره دیرکت کنتاکت بکو و ما اقناع بکه نه امر بدمه وان شربانا وی ریخسنا هانه آپو دوی وان اقناع بکه نه يعني ام ريخستن نا آخرا مالا باوي عبدالله اوجلانه و ام نكريه پسند هندره في آخرا هانه ده اسولو تيدگيجم و حقيوان هي شو قاس الرخنر لربي ريخصنا هانه ده که مراد كرا إيلان جميل بايك بده هنجارا من رخنر وان كري بس حقيوان هي دبيج جرايا گشتير بدن ديار كرين كو ام چك داني ام چك داتينن وم حاضرن جبو آشتیه
لبشتي أبو ما إقناع كر دولة تركي ما إقناع كر تجاري ناب أبو بيج ولا از جارانتي ما شواتي جارانتيه سروکه میته نبشه از گران اگر سبه آپو در که و بیشه از گارانتی و از مسوگری گارانتوری و مثلا هانه می چه نبه گارانتوری و مثلا هانه سروک کمار دولت آتر که پارلمانتوی دولت آتر که ارتش و استخبارات دولت آتر که نه آپویه اگر آپو بیشه جرخت نر بیشه از گارانتوری و از مسوگری و مثلا هانه چه نبه به حق رخص نهایی قبول نکه آپول کره شیطان سواره سری خوش به سری خو سواره دبیر رخصن ایجا حلوستکی زلال اشکر جا بیجه سروکی نووی دولت ترک لتپیروز بولون حتی وی داره و بس ایدی ما پلچیم کرو ما پینه کرو ایدی چریا و دریا رزیا نما چاره سریا دموکراتیک لهمبری آپوت ایجاد گرک رخصن اشکره بک خلاص بود شو اگر آپو عناد کرد اصرار کرد و خو غیدان و ایدی نما کسی خواست پارێزەرە و دو پارتی و چەقلماس پارتی خلاص يعني بژارەیە ئاپۆ بوو دەولەتا تورک نەما ڕێخستن نەما گەلێ کورد و مافێ گەلێ کورد ئەگەر گیهاش توێ قوناغاهانێ دەبێ ڕێخستن ئەشکەرە بکە دەبژە چیرۆک میرۆکێ بەرێ و سترا مرانێ بەرێ وان بەردە ئاپۆ و ئاپۆ و چیرۆکێ کورسەر ئاپۆت بژین دوێ دەبژێ مەسەلاهانێ بەردە بەلێ دشازێ مەهێدە ئەv خەلە کامل لەسەر ئەکرانێ خانی تیڤی مزانی کو ئاپۆ دەرکەوێ بێژە سەر بەرپرسیارییا منا جیرۆکی و بەرسڤە ئاپۆ دشازێ مەهێدە دا و بچێکرێل پێشیا پێکێکێژی vekird bê çawa karibin bersivê Apoşî bidin esna xwazim ez dubare bikim ji ber ku yani tiştekî li vê bersiva halê zêde bikim çineyî. Eger em biçekî vegerin metna vê daxuyaniyê em binirxînin ez îsa dibêjim yani tiştê Apo di vîdyoa digotiye yani ji vê metnê pîstir e wê sibe ev vîdyo derkevin wê çawa be yek ji PKK'yê qut dibe yek ji nava PKK wê derxîne ev vîdyoyê ku Apo gotiye ji vê metna hanê bi rastî pîstir e lewma dew partî û çequlmaz partî û PKK xwîlo xwestin çekî wilo pîne bikin pîneya wan jî riziya bi vî fotoyê montaj kirî bi vê prêskonferansa wilo li hev anîn û xwe biçekî xwe jê xelas kirin. Apo di vê metna hanê de çi dibêje yani ez ê ji we wilo bi kurtî bişî yani behsa rêxistina PKK'yê dike ku di sed sala bîsta de hat damezrandin û xwe dispêre ku real sosyalîzm û şerê sar ê ku di navbera Sovyeta berê û Amerîka de hebû û yani bi vî şêwazî tê dibêje PKK wilo pir bandora çêwrî û program û stratejî bi vê rewşa hanê bandora wê xwe li PKK kiribû û di rewşa ev sosyalîzma rast a durist ne li gorî wê bû. Hilweşîna real sosyalîzmê di salên notî de ji ber sedemên wê yên hindênîn û hilweşandina vê sîstema hanê hişt ku gelek tişt derkevin pêş û nasnameyên welatan werin nenaskirin û ji bilî wê dibe çi dibêje çi ta girîng divê meseleyê ev tişt hişt ku PKK hewcedariyê meعنeyê be yani ti meعna PKK nema ti meعna PKK nema li salên notî ji hilweşandina dîwarê Berlînê û Sovyeta berê û real sosyalîzmê ti meعna ji PKK nema û PKK xwe dubare kir bi şêweyekî wilo zêde
و دبیج داویل جیانا پککی هات و گرک یعنی دم هاتی کو یعنی ام داویل بینن جوی چاغ داویل هاتیه دم هاتی کو ام پککی ایدی بن آخ بکن بن بداویل بین اف متنی يعني آپوک بحثی مثلا هانی دکو و وی داخوازی وی سر انجامی بداویتینه پیش گوتن پشتی وی يعني سر انجام کو داویل پککی بینن اف دبیش باشه حق وصل الصال جسال نوتي حتى يعني أبدا خيانية هاني جرك آبو صالي نوتي دي بقوتانا بشتي حلوة شاندنا سوفيتي تبي رامو از آبو شو مبقى باشخاني يعني و رابورت سياسية كونغريا PKK و نویسین آبو ارشیفا PKK و مخندی که باش تبی رام يعني شوا آپو دگو امی انترناسیونالیزما چارا چه بکنه ام برسوا سوسیالیزما علمینه راست و درست امن چبگری راست و درست امن وی منطقی هانی دم آپو الجم حافظه ست بو سال نوتی ده ویدگو یمکی آپو و چاخی دروا دکر بری هر تشتی بری دخو آپو بخوازه PKK داویل بینه گرک لیبورینش گلی کرد بخوازه و او شاش بو جسالا نوتی حتی 1025 حتی بری وی بانگا دیروکی کو گلی کرد خاپان گرک اف بانگا کنها سال نوتی بگوتانا حق واسه قربانی حق واسه شهید حق واسه کسین کو هاتن کشتن گندین کو خرابون مالا خلکی ویران بو باکوری کردستان بو کاول بملیونا کوچبر و پنابر چی بون دیمه کی آپو گرک بر پرسیاری خو قبول بکو و خو رخنه بکه و خو پیس بکه کو اف بانگا هانه اف دا خوازا آشتی و بداوی آنینا پکه که وی چاقی بو بنرن لگوری بانگا آپو شورشگری هری مزن لهمبری آپو رحمتی محمد جاهد شنر در دکه پیش کو چوا دخواست یعنی کنگره چاره ده PKK به بسازی و شر چکداری وی چاقی جی بیرو بوچونا محمد جاهد شنر ده بو کو تیر تشکر يعني نتني ولو شمدين ساكك جي 10,004 ده 10,000 ده نوتو 4 ده نوتو 50 ده وان نريني هانش آپور دگوت آپو با شمدين ساكك ندكر و شمدين ساكك برپرسه کی پای بلندی لشکریه PKK بو و آپوش مر لسیاحت دکر لشامه آپو خکر بو جنرال و هر دشتی فهم دکه تشتی عسكري علمي عسكري فهم دکه و شمدين ساكك بخصم شمدين ساكك انها اید زندان ده داخواز شمدين ساكك جبو مسئله کرد جه آپو شورش گرتر و گرک نها قندیل جمیل بايك سلاف بشینین جه شمدين ساكك و تفك بشینین جه قشمری گلی کرد اگر امتين نهار روشا آپو با شمدين ساكك بپیون با شاهین دولمز بپیون شاهین دولمز در دکه شورشگری مزن و آپو در دکه اعترافچی و سختکاری مزن يعني بی تردد از وی مسئله خانه از دبیجم جبر کو شمدين ساكك اگر خود تسلیمی دولت آتر کرد بین اشکنجه کی مزن اشکنجه کنعان ایورن اشکنجه دربه 12 ایلوله باشه آپو چما خود تسلیمی دبن چه روشی ده نانجه کیمه آفجه کیمه جلیویتنه تندرستیاوی خراب اشکنجه سروی حیا خواه واسه تسلیمی دولت ترکیب بکه به شواز ارزان و قشمری يعني كاشبر چه جيد بيجه بريز سروكي نووي از ولو بسرد دقافيزم انا خالن ولو جرينج شبح ذكي ده انجامي ده دي بيجي تفجرا نتوى پروری یانجی نتوى پرستیا رادیکال
و دولة نتو جدا و فدرالیزم و خسریه و اتونومی و چارەسەریên çandeyî nikar heta çarəseriyên çandeyî binêrin neteweperweriya radîkal yanî kesên ku neteweperwer bi li cem apû radîkal in ew gelekî lêberal e ku wilo asîmile bîye di nava dewleta Tirk de neteweperweriya radîkal û dewletên netewîyên ê cuda û federalîzm û otonomî û çarəseriyên çandeyî nabin bersiv li ser sosyolojiya civaka dîrokî yan jî sosyolojiya dîrokiya civakê. Ev hemû çarəseriyên ku mafên rewan ê gelê Kurd dewletbûn, federalîzm, otonomî heta di nav re xwelîseriya demokratîk a PYD apû divê metna hanê di wê çarəserî nabîne. Wê çarəserî nebînî yanî çarəseriyên çandeyî nabin bersiv ji bo çarəserkirina meselên netewî di nava civaka de. Ev daxuyaniya apû tifekî mezin li ser rûyê Salih Muslim. Ev daxuyaniya hanê ku ez nizanim heta kengî wê Salih Muslim û ê wek Salih Muslim ew ji mir qûna apû bişon û jêr pîne bikin û jêr xweş bikin. Ez nizanim hûn bersiv bidin. Çi jî dibêje apû di vê daxuyaniya hanê de di vê atmosfêra ku banga Birêz Dewlet Baxçelî dixweziya ji mala Xwedê re berpirsekî Kurd bigotana Birêz Dewlet Baxçelî. Ne wê apûçî û medya apûçî wê dawa vî siyasetmedarê hanê serserî wî bi quropandana. Eger enekese be eger nizam çi xwar binerin hûn behsa sola enekese a riziyayî bi apû bi banga apû bi 100,000 bangê wekê apû. Meha yek wirj mir bêje Birêz Nêçîrvan Barzanî yanî qebûl kirî vê banga hanê Birêz Mesûd Barzanî qebûl kirî helbete yê qebûl bike. Wê qebûl bike ji ber ku dixwaze ji PKK xelas be. Dixwaze ji bela PKK xelas be. Ê bêje em aştiyê dixwazin hûn çawa li hevdû dikin hûn zanin. Mesûd Barzanî û Nêçîrvan Barzanî mudexelakarê Bakur nake. Nabêje ka na em qebûl nakin û apû xayîn û apû teslîmçî û apû sextekar vê nabêjin. Ev ne berpirsiyariya Nêçîrvan Barzanî û Mesûd Barzanî û Mesrûr Barzanî ne berpirsiyariya PKK. Ev berpirsiyariya PKK'yê ku vê tiştê hanê bêje. Ku eşkere ji apû re bêje îdî bes. Xelas me şevdû fêm kir. Çi jî dibêje atmosfêra ku banga Dewlet Baxçelî pêk anî û tiştê ku serokkomar Erdogan û şêwazên êrînî ê partiyên siyasî Tirkiye li vê çarçoveya hanê de ez li gorî van tiştê hanê ez bang dikim ku hûn çeka xwe deynin û ez berpirsyariya xwe ya dîrokî derbarê vê rewşa hanê vê banga hanê ez hildigirim ser mirê xwe. Ez çi ji vî Qeşmerê hanê re bêjim ku navê wî Abdullah Öcalan e ku navê wî Xapo ye. Banga Dewlet Baxçelî û bersiva êrînî a Recep Tayyip Erdogan û bersiva êrînî a partiyên Tirk ji banga Baxçelî sebeb e, garantî ye, misogerî ye ji bo ku tu ji partiya xwe bixwaze xwe fesix bikin û çekê xwe deynin. Ev e banê daxwazê apû ji dewleta Tirk. Ku Dewlet Baxçelî jêr bêje were parlamentoyê xîtabekî bêje. Axaftinekî bike di vê axaftina hanê de partiya xwe fesix bik û çekê xwe dey. Dewlet Baxçelî dixwest were di parlamentoyê bîje. Dewleta Tirk qebûl nekir. Vê jî qebûl nekir. Vîdeo jî derneketin
بتكست بنویسکێکی و ئاپۆش برولۆ سێکینی وەکی قەشمەرە ڕاهشتی فۆتۆ مۆنتاژێکی ولۆ چێگریە و دناو مەدیا کوردە و دناو مەدیا جیهانێ دەرکەت و بوو تناز و قەرف و حەنەکە ئاپۆ یعنی تشتێک ئاپۆ دخوازە تشتێ هێری گرنگ ji ئاپۆ dixwaze ev besin dewlet baxçelî bank kiriye û serok Komarê Tirkiye wilo bi geşbînî û xweşbînî nêzîkî meselê bî û partiyên siyasî Kurd besin dihêlin ku ez bank bikim ji PKK ez bêjim çekê xwe deynin û xwe fesix bikin mala min ê şemê bira Zewcan ئاپۆ bira Zewcan ev tiştê ku hiştî ئاپۆ vê banga hanî ev teksta hanî ez niha ji wir yanî na Kurdî eza Erebî Kurdî jî ev mala Tirkî jî ev mal yani lê vegerin tevlî ku PKK wê xweşik kiriye tevlî ku lê vegeriyane tevlî ku lê sansûr kirine û lê vegeriyane xweziya ji mala Xwedê re bi xeta distê ئاپۆ derkeve debere bigotana heva xeta wekî navê wî çi ew ê Dêrsimê dema ku nameya ئاپۆ bi xeta distê ئاپۆ û bi îmzeya ئاپۆ li ser bû Elî Riza nizanim çi navê wî çi bû min navê wî jî Ozcan Elî Riza Ozcan bû Elî Ozcan bû nema têbîra me profesorê sosyolojiyê zankoa Dêrsimê bû dema çûcem ئاپۆ derket nameya ئاپۆ debere Ehmed Türk nameya ئاپۆ a bi Kurdî eger ئاپۆ bi Kurdî dizane bere namiya wî eşkere bira debere Perwîn Boldan nameya wî bi zimanê Tirkî û bi îmzeya wî eşkere bikirin ji bo ku mere nas bike bi rastî ev naverok pê nehatî lîstin ev bi rastî a ئاپۆyê bi îmzeya ئاپۆ ne kêm ne zêde Cemîl Bayêk û PKK û Murat Karaîlan pê nelîstin yenî em vê meselehanê nas bikin ne rast e nikarin vê meselehanê bikin karîban wê vîdeo eşkere bikirin vîdyoyê wî heye çi hewcedarî bi têk eger vîdeo heye şêwekî dîrekt û bi gewdî wî û bi zimanê wî bi şiklê wî û bi zikî wî tilêr û bi qelafetê wî û qelewbûna wî vîdeo heye eger vîdeo hebe çi hewceya wanî bi tekstê heye eger bi rastî bi xeta distê ئاپۆ bi xeta distê wî bi xeta nigî wî bi yanî wek heve ئاپۆ ev mal ev yani ne kêm ne zêde tiştê zêde ev wî kirin pêxember û fîlozof û mêlozof û sosyolojiya azadiyê ana gerek sosyolojiya koletiyê sosyolojiya qeşmerî û sextekariyê pirtûkên ئاپۆ bi vî şêwazê han werin çapkirin ne sosyolojiya azadiyê û manîfestoya şaristaniya demokratîk gerek ana manîfestoya sextekariya demokratîk derkeve manîfestoya qeşmeriya demokratîk a Abdullah Öcalan derkeve bi vî li gorî ev tiştê ku derket mebista min ji vê ez dixwazim wilo bi dawî bînim ji ber ku me dirêj kir li gorî me Cemîl Bayêk û Qendîl bersiva xwe dane wê bi xweşî nêzîkî ew serokê me û dîrokî û tiştekî gelekî baş e û tiştekî gelekî xweş û em pêr ne kî ji wir gotî em ne başiyê ne bi Xwedê em ê xwe fesix bikin û em ê HDP jî fesix bikin û em ê kî jî fesix bikin û em ê Salih Muslim fesix bikin û Qesede û PYD em ê hemû tiştî fesix bikin em karin bes dibê şert û merc peyda be şert û merc yanî xem nake em ê Aldar jî fesix bikin û em ê Bahoz Erdal jî fesix bikin bes dibê çarçove hebe dibê neqşerî hebe dibê dewleta Tirk gav bavêjin ji bo me iqna bike ne tenê ئاپۆ me iqna bike dewleta Tirk jî me iqna bike yani ez wilo dibînim û a rast ev e a rast PKK li hemberî ئاپۆ dernekeve PKK ji nav raya giştî re nebêje ku ez aştiyê naxwazim û na ez şerxwazim a nizanim çû filan vî menteqê hane menteqê ئاپۆ û mîtêk û xelas werin çekê xwe teslîm bikin eger
پشت يعني ازانم ایران پشت وانه ایران پشت گریا وان دکن بس دبی اوجی بچکی ولو ناموس بیوان و عاقل بفن پروبلم و کشهش کردستان عراق چیدک پروبلم و کشهش روجاوای کردستان چینک بره هیزا خو PKK مجبور هیزا خوش روجاوای کردستان بکشینه و ایدیل خو بنره بخو بفکره بس چه هیزه وی عسکری لروجاوای کردستان هی بکشینه کال قندیله یا آمده یا جی لکی داره تیخ ناو روشا پراکتیک جوو که PKK وره پاراستن روجاوای کردستانی نب حوجه هیزی PKK نه PKK بحوجه هیزی خوی دوی دمهانه ده دوی روشاهانه ده دوی PKK فان مسئله هانه فهم بک ایدی لخواه داره هلوسته کی دیروکی و جسور و ویرک جو سروکی خوی سختکار و قشمر بده یعنی حیفا PKK کو یکی وکی آپو قشمر کی وکی آپو سروکی PKK حیفا مظلوم لوغان کمال پیر خیری درمش عاکف یلماس علی چیچک محمود زنگین اشرف آنک حیفا بیر وان لهنگی غانه کو قشمر کی وکی آپو سروکی وانی نووی به عیبه یعنی شرم جه PKK ره کو خواخستی اسیره یکی اعتراف چی کی کو ده نوتو نهاده ده پاس ده گرک نه روژا راش به روژا اشکربونا راستیا عبدالله اوجلان کو وکی کسکی اعتراف چی کسکی سختکار کسکی زلامی میته یا حزکره دولتا کور و کارتو و آلاوه دولتا کور دولتا کور ترک گرک اف روژا هانه بذیرنگی هانه وره ناس کرن یعنی روژا روناهی کرنا راستیا عبدالله اوجلان نه روژا تاریخ اون دخوازن روژا ما تاریخ کن روژا چه حاله چه روژا تت او دخوازن روژا کردو کردستانی تاریخ بکر اب آپو ایوه دخوازه او روژا کل سر آلا کردستانی اب روژا خوشک اب آلا خوشک آپو دخوازه جنابا جیانا کردا جنابا مجیه کردا جنابا دلو گیانی کردا در خینود بجه شوية دولة نتوي وفدراسيون وأوتونومي وما فين چاندي نابن برسف لغوري زانبونا آپو آتروفرو دجا ايكو آپوش خور لايق دبينه سروك نووي وسروك نتوي وقشمر نووي حزار جاري لي بيروز لبرتيم داويا في خلقه داويا في فيديوي حتى مجارة كيدن ناوا خير وخوشيده امين